How lovely on the mountains are the feet of them who bring good news, proclaiming news of happiness, because our God has risen. Die graf is leeg. Ons getuig vanaand van u dood deur 'n kruis. Maar die kruis getuig wat leeg is van 'n dood. 'n leeg graf is die toonbeeld en die getuienis van die opstanding. Omdat die grafsteen weggerol is dit 'n openlike uitnodiging na die mensdom om te gaan kyk dat die graf leeg is. Here, ek wil bid vanaand dat u hierdie konferensie, these brethren, these children and the saints of God, that you will bless them far beyond expectation, that our spirits will be warmed with the presence of God, that our minds will be filled with the Word of God, and that our hearts will overflow with the love of God, and that you be glorified in everything in Jesus' holy name. Amen. Ek gaan probeer om te haas dat ons nie te laat klaar kry nie. Die tyd het gevorder, maar ek wil dit nie aframmel nie. So please bear with me. I'm going to try and be finished by 9 o'clock at the latest. Okay. So some of the scriptures, they're going to be in English and Afrikaans, but I'm not going to read them in both languages. Is it okay with you? Alright. Some of them will do in Afrikaans, some of them will do in English. Okay. Just to save time. Ek gaan vanaand met die praat oor van 'n vloek tot 'n kroon. From a curse to a crown. En ek gaan vanaand die boodskap hoor van 'n doringkroon en waarom Jesus 'n doringkroon moes kry. I wonder if anybody has ever sat down and contemplated the reasoning behind why a crown of thorns. Why did it have to be thorns that would penetrate his mind? Matthew 27 verse 29, and then they made a crown out of thorns and crammed it on his head. Nou broer en suster, die onderwerp van vanaand wil ek met u praat oor van Eden tot Golgotha. En dit is interessant dat the reason for Golgotha is because of the execution of rebellion in Eden. Is jy by? Is jy met my nog? Hallo? Maak net so of so. Alright. Dit wat plaasgevind het, dit wat sekere aspekte, die geboorte van sekere goed, wat in Eden plaasgevind het geëindig op Golgotha. Amen. If it was not for Eden, it would have never been necessary for Golgotha. Calvary wouldn't have been needed for. But when God created man, he knew from the beginning of time his plan was perfect. And liewe broer en sister, the depth of this sermon tonight, hierdie boodskap, gaan by u iets bring, dat u begrip het vir dit wat God doen, beter begrip. We will never understand the fullness of God's plan. We will never understand God to the fullness of who God is. Amen? Amen. But I can tell you this, after this conference, you can understand what God does just a little better. Wanneer
ons kyk na die kruisiging, sien mense baie keer en ons kan kyk na 'n kruis wat mense dra om hulle nek. It's a small cross. Some of them have Jesus on, some of them don't. Ek hou nie daarvan dat hulle Jesus op hom het nie, want dit vir ons weerspieël nie die werklikheid nie, want die kruis is leeg. But that's choice of man. When someone looks at this, some people see it as an ornamentation. Ander mense sien dit weer as net boelplein versiering. Vir die groot meerderheid van mense is dit 'n gebeurtenis wat iewers 2000 jaar plaasgevind het. Dis afgehandel en is verby en hulle lewe gaan aan. Omdat mense nie besef waaroor gaan die kruisiging nie en die diepte daarvan, en as dit nie vir dit was nie, ek het nie vanaand nie hier sou gesit het. Amen. As mense meer waarde toegevoeg het aan die kruisiging, was die kerk vanaand vol. Amen. Ek kan vir u sê, kom maar nou deurry. Gaan kyk na die huis, hy sit by die huis en kyk televisie. I wonder, Gerard, as Jesus nou moes instap by mense se huise, and God himself knocked on the front door and said to them, Sylvia, why are you not in church? What would people say? Are they going to say, ag die kerk praat net van geld. Wat gaan vir Jesus sê? En jy weet, mense het altyd 'n verskil. Iemand het vir ons laat weet, hy gaan nie kerk toe kom nie, because it's long weekend, he's going to rest and he's going to go on a tour tomorrow. Because it's a long weekend. It's not a long weekend. It's a celebration of the greatest event that shook the foundations of the earth. Amen. It changed the weather for a moment. It brought darkness upon the earth for a moment. Remember when light was created, it said, darkness will never overwhelm it ever again. But there was a moment that God showed the world that if the light was taken away, the darkness will return. Amen. Ek wonder of jy al daaraan gedink het. In a moment, God's plan, He revealed something powerful to us by showing us what darkness would do upon the earth if the light had to go out. Hierdie is 'n enorme geestelike diepte en dit begin by 'n doring. Kyk wat sê in Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. The message of the cross is the power of the Father revealed unto us. As jy by? The cross's message is a message of power and life. And therefore we cannot just assume that anything that was written in the Word regarding the cross is just part of a story. It has a significance. Die simbolieke lyn wat hier te sprake is 'n vloek wat uitgespreek is in Eden, wat vervul is aan 'n kruis. Ek wonder of jy dit weet, maar hoor mooi. En ons gaan die volle begrip daarvan ondersoek, sodat jy vanaand huis toe gaan, en you're going to understand
that the curse that was declared in Eden was fulfilled on the cross. And this curse was a line that was drawn for over 7,000 years. Plus, we don't know. We're just guesstimating. Genesis 2 verse 15 says, toe het die Here die God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaar. Ons sien dat hier het die Here aan die mens 'n taak gegee, 'n opdrag. Maar kyk wat sê, kom ons kyk na die Engels. Sê daar nie goed. Then Adonai Elohim. Now Adonai means Lord and ruler. Elohim is God creator. Took the man and gave him rest in the Garden of Eden in order to cultivate and watch over it. Nou dis nie wat die vloek sê nie. When God cursed the ground, He says, met moeite en in die sweet van jou aangesig sal jy jou arbeid verdien. Ons gaan nou by dit uitkom, just bear with me. But when God gave the man the instruction, en God vir die mens gesê, jy sal werk in die tuin van Eden, was dit nie werk wat hom uitgeput het nie. It wasn't labor. It wasn't an obligation. It wasn't something that made him tired. It was something that unified him and glorified God. Sien net my so ver. Die tuin van Eden wat God geskep het, was 'n geskenk van God aan die mens, sodat God sy teenwoordigheid by die mens kon tuisbring. Amen. En die mens in God se teenwoordigheid kon inkom. En God sê vir hom, bewerk die tuin. Come on church, we gotta be more wake up in this. Can you see what I'm trying to say? It was no effort for Adam to come into the presence of God, because God created a place for him to come in his presence. Ek sê vir my broer en suster, dit is sonde wat die mens maak, dat het effort is om God te dien. Maar een wat in 'n heilige verhouding met God staan, and he's not effort to serve God. It is a wonderful, glorious opportunity to come into the presence of God. Amen. Because he's removed that out of the way that was standing in the way. As he paid. Prys die Here. U sien vanaand dat God het in u en my binneste 'n tuin gegee that we've got to cultivate. And He's given us the rest through the Holy Spirit. It should not be an effort to serve God. Want u sien, Eden was nie net 'n plek van skoonheid nie. Dit was 'n heilige ruimte, 'n tipe tempel. Amen. Prys die naam van die Here. Dit is waar God direkte kontak en gemeenskap met die mens gehad het. There was no mediator. There was no high priest he had to go through. God came to Adam and Adam went to God. Amen. And thank God for the cross. Because now we can go straight to God and God can come straight to us. Loof die Koning! Prys die naam van die Here! You see, everything that a person needed was there. Water was there. Fruit was there. Peace was there. Tranquility was there. There was an atmosphere that was created, that called out to God's presence, that man just wanted to be in the presence of God. Amen. Dank die Here
ek en jy kan weer vandag daai plek bereik deur die kruis van Jesus Christus. There is no other way that you can come into the Holy of Holies. Hy sê, gaan die allerheiligste in die boekels van Hebreërs binne met dapperheid, volle versekering. We don't need to fear it anymore. Dit was 'n plek van orde. Amen. Jy sien, die tuin, wie het geplant in hierdie tuin? Wie het geplant? Wie het gesê? God het geplant. And if God does something, He creates order. Did you know that Genesis 1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form, and the Spirit of God hovered upon the waters, and God said, let there be light. Kom ek gee vir u die regte bewoording soos in die oorspronklike taal. And God stepped out into the disorder, because it says, when it says it was empty and void, it says it was in disorder and disarranged. Correct? So dit was chaos. Dit lyk soos meeste mense se sokkie laai. Chaos. This sock is with that sock, and that sock is with that sock, en die paartjies en die maatjies is nie meer by mekaar. Weet jy, ek kan nie verstaan nie. My vrou koop vir my sokkies. En as ek weer kyk, is een weg. Een is by 'n ander een. I don't understand. I think the wash machine eats it. We got an eating wash machine. It eats up the socks. En as ek weer kyk, het ek net 5 paar oor in my kas. Die Here weet ek weet nie waar gaan my sokkies heen. Hulle beter hulle sokkies optrek, hoor. Nou paniek dit. Maar weet jy, dis chaos. And the word of God said, and God stepped out, and God said, ek gaan nog eendag met julle preek, let there be order. You see, when God arranges something, He brings order to chaos. He brings order in a disarranged world. He brings order to a life that's falling apart. That's the God we serve. You see, because when God creates and He plants, He brings order and balance to what is required. Kyk wat sê Genesis 1 vers 2, en dit is nou uit die Remedy vertaal. Now the earth was chaos and waste. Ek dink nie jy het hom daar nie, Nico. Darkness was on the surface of the deep. En hier wat sê hy, and the Ruach Elohim, the Spirit of God. Ruach is the Spirit, and Elohim is God, the Father. And Ruach Elohim was hovering upon the surface of the water. Ek gaan dit nou nie in die oorspronklike vertaling gee nie, want ons lees, it was formless and void. Amen. En weet jy, dit maak nie saak nie, dat ek probeer net vir u iets duidelikheid aan gee. That formless is also chaos. Amen. So that form has no value. That's what I'm trying to say. And it was empty, there was nothing. And God came and He made something of nothing. And then people still argue. People still argue. Nou kom ons kyk, hoekom ek vir u sê, chaos and waste. The Hebrew for formless and void. As we want to predikant, there's something for you for free. The Greek, the Hebrew word there is to hoi, va vohoi. To hoi, va vohoi. Moenie dit meer skryf nie, want jy gaan dit nie eens weet hoe, ek gaan dit nie so denklik spel. En jy moet hom so skryf nie. Which means chaos and waste.
nog meer sin. Because the word chaos actually means it's something uninhabitable, desolated, a state of confusion and emptiness. So you see many times people, en ek onthou net, die skepinge, hou dra baie krag aan wie ons eintlik is, in die mensvorm. And people are uninhabitable, want God kan nie daar bly nie. God doesn't share a place. Dis of God of die vyand, klaar. Amen. Weet party mense wil die duiwel een kant hê en die Here een kant, want hulle sien die twee op die skouertjies. God sit nie op 'n skouer nie. Hy bly in die hart of hy bly buite. Amen. Die Here. It's desolated, it's a state of confusion and it's empty. En broer en suster, ek kan vanaand 'n klomp goed sê wat in my gees my opstand sal bring. Dat mense vandag, they are in a state of confusion. Wat ek het hier sê. They are in a state of confusion by what they think the church should give them. Amen. People say, "O, pastoor, ek het so 'n bietjie rondgeleef. En ek was by daai kerk." Weet jy wat is my eerste reaksie? Rondloper stel fooie op. Amen. Jy gaan by daai een, dan kry jy daai ou se fooi. Dan loop jy by daai kerk, dan kry jy daai kerk se fooi. Dan loop jy na daai kerk, dan kry jy daai kerk se fooi. En voor jy weet, you are confused. You don't even know who your wife is. You greet her with a hand. Hello, Tanny. Because you're confused. En dan sê jy, daai kerk, dis die ideale kerk. Want hulle doen dit so, en hulle doen dit so, en ons is nou so gelukkig daar. Nee, jy wil nie hier sit nie, want dit is eina. Amen. Oh, pastor, they only preach love. If I love you, I slap you. Metaphorically speaking. Asseblief, beeldspraak. Moet nou nie vir mense sê, ons klap mense rond hier nie, en ons skit hulle, dis wat ek bedoel. Die Bybel sê, vermaan mekaar, des te meer, julle die dag sien nader kom. En ek weet van baie jong mense, wat hier was. Weet jy, ek kan nie verstaan nie, as ek deesdae hoor, dank die Here, my kinders kan nêrens heen gaan. They don't have a choice. Want nou is my dogter en my skoondogter swanger saam, al twee van hulle. En hulle kraam dieselfde maand ook nog. Nie prys die Here nie, hulle maak ons moeg. Maar ons het hoeveel mense in hierdie kerk, Nico, jy kan onthou Sharon. Die vrou kan nie swanger word nie. Yes, hierdie kerk is vrugbaar, hoor. Dan kom hulle hier na toe. And by the grace of God, we pray for them. Listen to what I'm saying. His word no more. En dan raak die vrou swanger. Want is God, by God is net so mooi, ek soek julle by nie. Weet jy wat sê hulle vir my, ek het die hysterie nie, want ek kan nie. Sarah was 90, sy kon nie meer nie. Ja. Wil jy nie kyk? En dan weet jy wat gebeur as die baby gebore is, poem, is hulle weg. So as ek nou hoor 'n vrou swanger, wil ek haar baby toe druk. Hulle gaan nêrens heen nie. Hy baby moet binne bly. Sy moet maar vir 10 jaar kind dra soos 'n olifant. The people have created a perception of what the church should produce and entertain with. Instead of getting back to the roots of the Word of God. You see, God soek orde. God is 'n plek waar dit vrugbaar is. En mense wil nie hoor ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk. People don't want to hear these things. Ek is hier en ek is gepak. Eden was die plek waar God
gewandel het. Amen. Can God walk with you? Can He walk with me? Genesis 3 verse 8 says, and they heard the sound of Adonai Elohim going to and fro in the garden in the wind of the day. Dis interessant dat ons hoor hoeveel keer, en weet jy wat, ek het vandag hierdie week gaan kyk, hoeveel keer praat die Bybel van God in die wind. Dis interessant. Kyk wat sê die Afrikaans. En dan het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. You see, when the Spirit of God moves, there's a movement. Daar's 'n ritseling. Daar is 'n beweging. Daar is 'n aksie. Daar is 'n teenwoordigheid van God. Ons is so 'n paar jaar terug, ek weet nie Sharon of julle al hier was nie. Die deure is toe, alles, en ons hou kerk. And we actually saw there's a wind moving through the church that moved people's clothes. So was die teenwoordigheid van God. En daar was nie 'n venster oop nie, daar was nie 'n deur oop nie. When God moves, there's a movement. There's a movement. There's a movement. Jy sien wat gebeur voor die sondeval was werk nie 'n vloek nie. Dit was gedoen in die vrede van God. Dit was 'n betekenisvolle, vreugdevolle, in lyn met God se skepingsorde taak wat verrig moet word, om 'n atmosfeer en 'n plek te skep waar die mens God kan verheerlik. En deur wat die mens gedoen het, hoor mooi wat ek nou gaan sê, by what a person did, glorified the Father, because you were working on His creation. Amen. That was the task. But then something happened. Hy moes dit bewaak het. Hy moes dit versorg het. Hy moes waaksaam gewees het. Hy moes daarna gekyk het. En weet jy wat gebeur? Hy het nie daarna gekyk nie. Jy sien, bewaak kom van die woord af wat. Dis soos priesterlike oppassing. To be like a priest. To look after, want die Lewiete moes die tabernakel bewaar. Hulle moes sorg dat alles reg is. Hulle moes sorg dat alles skoon is. Hulle moes sorg dat alles perfek is. En ek sê dit vir u, want wat sê 2 Petrus 2 vers 9 vir ons? 1 Petrus 2 vers 9. Ons is 'n heilige priesterdom. You are a priest of God. That means you must ensure that the temple dwelling of God is clean and pure and prepared for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords, and acceptable to Him. Die impak hiervan was die volgende. Alles wat God voorberei het, tref my Genesis 3 asseblief. Alles wat God voorberei het, was volmaak, was perfek, was reg. Het u geweet dat die doringkroon, kan die bring vir my daai doringkroon asseblief. Het u geweet dat die doringkroon, nou nie myself seermaak asseblief. Nou hoor ek dit by die huis. Die feit dat die mens hom gevleg het, was 'n mensgemaakte ding. Maar het jy geweet dat die doring en die dissel ook 'n resultaat is van die mense doen en laat? God didn't create thorns and thistles. Thorns and thistles is a result of the curse of God. It is not part of God's original creation. Amen. Are you with me? God never created thorns and thistles because God never intended to be. But thorns and thistles
that what was put on the King of Kings and the Lord of Lords as a crown was a consequence of man's actions. Amen. It was the curse that became the crown of glory. Want jy sien, 'n kroon wat 'n koning dra, 'n gewone koninklike kroon, is derived from the Greek word diadem, which means a crown of royalty. But the crown of thorns comes from the Greek word Stephanos, which means a victor's crown. Amen. 'n oorwinningskroon. So die kroon wat Jesus gekry het, was nie 'n koninklike kroon nie. Dit was 'n oorwinningskroon. Amen. Wat gegee is as gevolg van die oorwinning wat hy behaal het. En ek wil vanmôre vir julle vanaand vir julle sê, soos môre my hart. Ek wil sê Genesis 3 vers 18. Dorings en dussels sal met God in die aarde vervloek. Hy sê ek vervloek is die aarde. Dorings en dussels sal dit vir jou voortbring. It shall bring forth thorns and thistles to you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground, for out of it you were taken. Thorns and thistles is a curse of man's rebellion, of man's disobedience, of man's sin. Van die sonde is die arbeid nou gepaard. Onthou net voor die sondeval was arbeid gekoppel aan vreugde, blydskap, vrede, heerlikheid. Nou is dit gekoppel aan moeite, pyn, frustrasie, ellende, siekte, smarte. Kan jy sien hoe hy dit verander? Want die mens is nou vervloek en die grond waaruit hy gekom het. Want toe God die grond vervloek, waaruit is die mens geneem? Uit die grond. En toe God die grond vervloek het, hy het die mens vervloek. Amen. Man was cursed. Man was cursed. Maar hier is iets interessant. Gaas my. Die woord in Hebreëus vir doring is dardar. Klink amper wie sê dardar gelei. Dis ou wat vinnig ry. Soos hierdie ouens op die N17 in die aand met die motorfietsse. Jy hoor dit. Jy hoor hom kom van die kant tot die kant. Dan jy gaan nog eendag waar jy gaan. Dit laat my dink een aand kom ek en my vrou van Marushkala af terug. Was 'n Sondagmiddag, ons het verleem afgelaai dink ek. En hier ry een van hierdie 60 checkers motorbike gang hier voor ons. Maar so 'n hele eentjie voor ons. En hulle lyk vir my soos Domino's oudjies. Julle weet wat is Domino's, nee. Dis daai ding wat jy so omstamp wat. As hulle so verby my ry, dan lyk dit soos 'n domino wat jy moet omstoot. Ek raak baie keer lus, maar ek kom net so 'n push the little scooter. It looks so, it's exciting because it looks almost like, it's tempting, it's provoking me. Push me over. Maar ek sal nou nie op stop. Maar ons sien hier ry die scooter. En hy ry hierdie motorbike, hoor. Ek dink as hy kon smaal uit die goggas in sy tande vasgesit. En ek sê toe vir my vrou, eerlikheid, it'll be funny if you falls. En die volgende oomblik sien jy die motorbike boksloop. En iemand loop oor die pad en hy druk sy hand uit. En die ou is vinniger as wat hy dink en hy stap hom raak op die motorfiets. En die motorfiets maak so. En jy sien hy poef daar van die bike. En is net groceries oor die hele plek. En ek
ek lag so, nou stop ek dan, nou kyk hoe hy seer gekry. But it was so funny to see. Want hy seker vir nog 300-400 meter daai bike op die pad gehou, wat so maak. Hy maak so. En toe pak die val hy. En dit het so staats gelyk, maar 'n mens moet jou nie verlustig aan 'n ander ou se pyn nie. En ek spring toe nou uit, en ek kyk of hy alright is, en kyk hoe kleiner die skooter, hoe harder val jy. Dis of my bike vir jou sê, you think I'm small, I'm gonna show you. Julle was met die bikes. Julle was met die bikes. In elk geval, 'n ou wat 'n kind het, moenie 'n bike hê. You must either have a child or a motorbike. Because you see, if you got a motorbike, you're still a child yourself. Ja, ek spot vir my met jou. Weet jy wat besef ek toe? Ek hierdie sien. Hierdie is so maklik om vasgevang te word in die wêreld, dat ons soms die gevare nie raak sien. En dorings dui presies op dit. Dit praat van pyn, lyding, die woord darda. Die omskrywing daarvan means something that is not just a physical plant, but the actions that it creates is suffering, pain, and hard work. Nou, jy weet as die dorings in die gras kry, om het uit te wis hoeveel werk is dit. You see, God created turf to be beautiful, but then man, because what God created was perfect. Amen. But then man came, and in his rebellion, he caused all these other things. Mense vra my, maar hoekom gaan ons dood aan kanker? Hoekom laat God iemand kanker kry? It's not God. It's the consequences of man's actions in the Garden of Eden. Maak het nou vir u sin. You see, because what happened when sin came, it brought death. It brought death. Years later, centuries later, we see the power that the thorns actually brought by salvation. Amen. En hierdie doringkroon wat ons nou het God gebring, want hy die gebrokenheid van die wêreld, hierdie gebrokenheid van die wêreld, hierdie vloek van die wêreld, hierdie siekte van die wêreld, hierdie smarte van die wêreld, hierdie teleurstellings van die wêreld, het hy op sy hoof geneem. Want dit is die plek waar alles geboorte kry, is in ons brein, in ons gedagtes, in ons denke. En hulle neem die, en hulle druk dit in sy hoof in, sodat dit kan inpers in die plek waar dit geboorte gekry. Want u sien, die vloek het begin by Adam se besluit. I wonder if you ever thought of it. Where did everything start? In a decision Adam made. In a mindset that Adam had, like you said. The crown of thorns was because of the sin. And because sin produced thorns and thistles. To remove the thorns and thistles, it had to become part of the cross. If it was not part of the crucifixion, we would still be caught up in our sin. Amen. And the curse of it. But to set us free from the curse, want die woord van die Here sê, ek gaan my nou haas. Vervloek is elkeen wat hulle kry aan hout hang. He became the curse to break the curse. He became the sin. He didn't have sin. Hoor mooi. Christ didn't have sin. Jesus didn't have sin. But he became sin to set us free from sin. Amen. Weer eens, our mental capacity is too limited to understand. But if he didn't become sin, sin wouldn't have been nailed to the cross.
Jy sal nog deur die naweek het hoor. But sin had to die so that love can come in. Because if it wasn't for the death of sin, we would still be dead. Nou sê Korintiërs vir ons, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar God sê die dank, dat die angel van die dood is die sonde. Die angel van die dood is die sonde. En wat is sonde? Sy gevolge, dorings en dissels. The sting is the thorn. And he took out the sting when he cancelled the thorn. Amen. No longer does the flesh produce thorns and thistles, but it produces perfection in the garden that God now created. Because you see, when you give your life to God, you become a new creation. Amen. And he creates a new garden, a new Eden, without thorns, without thistles, where you can walk and talk with him. En weet jy wat hy kan weer sê? Daar's 'n lied wat hy geskryf het, and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we hear as we carry it, laat my dink aan die sonnaskool kerk. Waar hy kom by sy ma. Hy sê, "Mommy, I learned today at Sunday school that Jesus, God's name is Andy." She said, "No, man, how can that be? How can it be Andy?" He says, while we sing the song, Andy talks to me. Andy walks with me. So his name must be Andy. Die doringkroon op die hoof, wat die sien, ons denke, is waar sonde gesaai word. What we do with our thoughts determines what happens to our actions. En daarom moet ons sê, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die vloek wat oor die grond gekom het, was die gevolge van die mens se optrede. Amen. Thorns and thistles is a direct consequence of man's actions. And thorns and thistles produce pain, suffering, disorder, chaos, and unrighteousness. What a mooi. But the grace of God says tonight to you and I love you. I've cancelled the thorns and the thistles by bearing it on the cross. I have now worn the thorns that was a curse. I have conquered when I was crowned with the crown of glory. When I was crowned with Stephanos, it became a crown of victory. Amen. Jy sien, met Stephanos het hulle gewoonlik was 'n laurierkrans wat hulle gevleg het. En as iemand 'n wedloop gehardloop het en hy wen, was dit vir die wenner gegee 'n kroon van oorwinning. En God, hy het die kroon van oorwinning gedra. Die vyand het gedink, hy spot hom. Maar God het gesê, hy word bekroon oor die oorwinning van sonde. And because he conquered sin, he conquered it for you and I, once and for all. Loof die naam van die Here. Jesus het gekom, deurdat hy die vloek geword het. Hy het die vloek gedra op sy hoof, en dit het ons vrygemaak. Toe die bloed, hoor mooi, toe die bloed daar die doringtakke raak, toe kom die vergifnis. Want die woord sê, sonder bloedvergieting
But the moment the thorns were dit, the moment the thorns drew blood, it became healed in Jesus' name. Healed from sin. Amen. From sin. Because sin is sickness. He healed the sickness of sin. And He placed us back in order with God's plan. Once and for all. Kom ons staan voor God. Vader, soos ons aan die einde van dag 1 kom, en ons nooit die waarde van die kroon of die dorings vergeet nie. Want hierin is ons vryheid opgeteken. Hierin lê ons vryheid van die vloek wat oor die mens gekom het as gevolg van sy rebellie. Maar nou staan elkeen van ons voor U, wat U ons koning van ons hart gemaak het van ons lewe. Ons staan voor U, vrygemaak in die kosbare naam van Jesus. U het U self verneder. En deur U is ons nou verhoog. En ons dank U daarvoor in Jesus